Selam dostlar. Ayşe men Zeynep. Selam dostlar. Endi labubuni kirchi. Men Labubuni kirchi. Arg'aysin. Birovini Zeynep tanglaydi, birovini Ayşe tanglaydi. Sonra kim qaysi birinchi tabadi? Sonra bulaysa aytganda ula labub degan. ulu labubu da. Davay. Kep dostlar, bizning kanalga tirkab, like bosib unutmangizlar. Ketdi. Men birinchiman. Elisi. Ko'zlarini juminglar. Men bor. Al Zeynep tanglayın deyapti. Zeynep tangda. Qaysi birovini? Davay. Bo'ldi tez. Bo'ldi. Sizlar insan bo'lasiz. Ha, sen ko'zingni yumib tur. Aha. Qaysi? Aha, bo'ldi. Davay. Endi da Zeynep birovini oladi. Zeynep birovini al. Boshqasini al biroq. Hop, молодец, alveraman. Aha. Men qazatandim. Endi men bor. Buradan. Olaver. Sen o'zing tandingmi? Men tandamadimmi? Yo'q, tangdagan yo'q. Zeynep aytpamaqma tangdaganingda. Bo'ldi, aytpay. Davay. Endi sen. Zeynep tangda. Ha? Men onu tandadim. Sen onu tandayacaksın. Вот. Давайте. Sen. Надо. Tangdagan yo'q. Dostlar, Zeynep'den tangdagan. Ben unuttum. Sen unutuldun. Başına oynama bulamıyorsun. Iya, basından oynayasınlar. Endi yo'q, sen olaversa o'ngda. Endi al. Zeynep ta birovini tangda endi. Yo'q, tadir aytmoqchi. Ayşe qarab tursin-ku, sen Ayşe qaramasang. Davay, endi tangda ol, qizim. Aha, bo'ldi. Zeynep sen endi qaramay tur. Aha. Ketdik al. Ay Zeynep bastaydi endi. Zeynep alib basta. O'zingni tangdaganingni alma biroq. Aha. Uçağda kaldırak. Ona ilk oldu. Al bo'ldi sizin. Dostlar bizning o'yin qiziq bo'lsa like, kommentariyada unutmangizlar do'stlar. Tag'i budan keyin qanday o'yin tushirsak, so'ni kommentariyada yozib ketingizlar. Do'stlar, mana kichkincha bir bebek qo'shib ketdi bizga. Hayot degan yigit. Sana o'yinimiz to'xtab qoldi. Mana yerda sotkmay aldab o'tirib. Da. Aha, bo'ldi. Ayşe sen endi. O't qo'y ber. Tangdadi Ayşe endi. Sen at qaraysan. Ketdik al. Olabilir. Al dostlar, biz de жалғастырдық. Ketdik. Dostlar, sizler de осылай ойнасаңыздар болады. Осылай кішкентай ойыншықтармен балалардың идеясымен. Ayşe айтты бұл идеяны. Сонымен осылай ойнап жатырық. Dostlar, men aldım videosunu
videosunda көргенсіздер боласыздар. Зейнеп пен Аюп лабубулар тығып ойнаған. Ол кезінде мен жоқ болдым, сабақта болдым. Сол үшін бүгін енді осындай екінші частьны келтірдім. Бұл кезде сен сабақта болдың, иә? Сен қандай? Я Азақ қалдық достар, қараңыздар, лабубумыз азақ қалды. Қазір кімде лабубу көп, сол жеңімпаз болады. Соған 5 теңге береміз. Мені достар, Зейнептен алмаймын. Зейнеп ұтайын деп тұрған сияқты, иә? Мен ұтық. Еще вахнет. Сен ұтық. Давайте. Енді Sarabas. Tandamaydı. оны таңдамады ол. Sarabas. Достар, біз видеоны аяқтап жатырмыз. Бізде жеңімпаз Зейнеп болды. Айша ұтылып қалды. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Всем пока.